ner malaka nyam kana sin content ba raje me ba jilin gwasme to kon ke report mgoro no bana linkel ke bana nyokel dio jen en go ngayen bodyguard Dr. Yegma Char ke Ramadan laja gang no ke report pa ben en wudu nen yene ma gwasme ka turan yal gwasme kan Dr. Yegma Char jene Brigadier General Kwok Dang Yil Brigadier General Kwok Dang Yil chala do jen chetege joy medit reyti jen gwada dana cha yenten ku me spele mayo ku kan tile tuk kamandana to ko de bodyguard dung Dr. Machar Brigadier General Kwok Dang Yil de je de lun reyti jen ajen Ramadan tigalon kane Dr. Machar ko kurun tungwan watere jwan medin metetin right now ko jen cha yen ka Jamus Military Intelligence Detention Center rewi ke juba aramu ku Jamus prison ke gwadane na mayan nganatin ala Jamus prison jen gwad me jeglon dio je shari podan chalat shaling dio jen men chi Lieutenant General Gabriel Duoblam ke writing ano medan me yan ke je chaje jajan gwadamo cha chuke chaga yen ka kwane cha mu ke padlo kebul ka point en padlo go mo ke kwadan cha yen chuke wajen tega gram ne ki kilogram ne chop ka diok la 3 kilogram te tiak tiaga long chike pal so right now en mutual go mo Jamus prison jen ano adwel mi cha lel pinyimi lo te pinyimi adwel mi te pinyimi alo underground chale Jamus underground so jen gwad dan te right now ka underground mo jen gwad dan kwane tin wan kwa ka torture ten especially the content le jas filayo chaje ka baje nang ten bajo torture dio je chana clue chana jenen ke chana men chalat eno gwato chanyot content a Gabriel Droplam ko jen ka gwad dan jan yitin chala ten wan mo jen gwad dan te ten ni ayeno den cha chut pinyimi ka chengenya ka kor pen dang baro dial ajeni cha jeno go dere barar gwal mitere dul wal munangitin gwal mitere kon mi chum chamatin so tene jere modan wen mon jeno kwala bu kamrar ka kor gwade dan e baluk bajeto so wajen gwada dan antibody guard Dr. Yegma Char wajen gwada dan te tin tamam right kona ne kajen Jamus a detention money wajen keri pon mi shalat ne te wachi gwel keri podana shalat wajuide chedit kere bana roda gwaza me man ku kona linga je take a praise statement mi shalat ka shanga di ka pai bada gron kin dangro jandangro wide bakel karamadanan prai gwaza me kanetin kon tin dier ka tiga danan tiga na ka je rei dulwal kaman chalat gwasa me GS filai wuci kala do nene Brigadier General Kwok chalogo no jen de jen angdol wal che 1 minute time niga jen gwade dane yan ga jetin ko yan ga ja ka jen ronkin dangro jen dangara wudi di ko la pay de ko dar ko charwa yen ka chenya dangre du bakel me cha dar ma char cha yen cha ne ga dial kan bode ga ne ga dial cha yen kan dial ka je kel du no kan ga yen gwade kelma dar ma cha te dore cha yen dore agente tena duno ne ko ken cha kan nan ka military intelligence facility jen gwada na cha yen ten so right now am right kone karon me chalat gwasa me chala do ne jen kan radadien mala Brigadier General ba wudi chala mag DD you are DD you are chala General mag DD you are cha yen kel ka je karadien me chala ka General radien chala General pardang yot karadien milame je General wunu chalke utcho nere tie kane de kone cha yen ka jekel tintere tijen badjen wajwede ajen chire do long njwede ante ga jere tijen ka jom chala de kuma spele mayo gwada meni mi bialeng ajena ta gade ka jere tijen gade cha ga nogo de kan we dolwan kangai kon diale changra mteri cha yeno la ja law ko ba we dolwal ba jotem ko cha gon no tegre de to ko ja a shin men ta ga to chere ti gen
ko ken chaga torture la tok chaga chenga jegre ti jen wangu de gor kano de we dul walba so ko kuje mona jene mendana chitwo chai la de ken wone ne mo garu kan ngut kamiti kare ti jen a chaka luny awa bijwat bugo merep kan rodien ko gare kwa ga torture tele kon mo gwa mi cham kan rejemi tele piu ka changa ke je ke chang ke kwa ga torture ti jen dio je shaling ka Lieutenant General Gabriel Dobla already and we changa ke je rejemi ko an gwa mi teram nenka teram ne ran ano changa jidi lelgi jidi teram talk about it but you kon clue chan jenen already no gade chanke je chakula de wonene kuma spele ayo kelio akana gor keno nene the general kok dang yel de jadilun eti gen ke detention right now misit ke medan e chitu kara medan chero de nyok kamulu jarode kone de kone cha kep kel ke dak machar tram kel ni yere che ujere eti gen kon yala ngach but right now what the same tactic yours ke je anetin konden cha dak machar jaje yen ke ni kwar ken amu ken sha gare sha kalun wa ku yigima nan buto ko gwasen be ci kuma spele mayo ken kula do wonene gone wone jende jalun der bara der we dolwal de ta dan te je de jogi a doctor ko ba gang je pin reti gien ka jeno wujuri we kamere banoroda ko ken itin ko yana ka by the way la jato cer ka do ba cha benene na am kaniji baji la de jere jemi ko kwanen rami mumla bodyguard doctor machar mende let kaje anetin konti la jang ko ngai kon dial lar ko rudin tinen wo ko de tedi ko gari gan dial chaga chenga jek reti jen gwan mi motera mi kep ko kanit kon yan ga ke ko by the way ke enemy mi che ji yan la ngu lele la je chenga jek ba enemy do ba de ji torture ga jemo do ba der jinna ka jemo ne ala cheng ba jinna ka pinya cha ngach ko ngai kon diale gade tiken ti ka ngon maganka ko mi chaji yen chaji den nak dulo de jinang gwalok men mi chai ku je no jin ti ka dwer charan chaja yan glora bang ke charan cha nak re ti jen an le si dwer che lar no ngra mo ba je nak ajen dwal ken ge roi na kon ja to gadi changa ke e je re ti jen but instead bu ko laro ken e dong de ke dwet bu point yen ke ba ne ne ideal no ken de ka ham ko do mi cha de ngai ke je ke pin ichit ka gware modan tigatin emotionally dang it kien dara ka yar mo kon we yobane physically bo ku ka damage so the reality ke dilat ke nga kuma mo right ke self ke mi yadit ne de ti nyir kan ka ko shun kan kel ke dak macha ke de baj right now kuma spela yo kane gade kalwen ke kami shi jen wude me alwen ke ja bera re ti jen jeral kok dang yel abera re ti jen bo we dolwal mi we dolwal ke ci point gwa ba nyo mulo ki jere ti jena meni mi chaje luk jeri podani chala de nono